namkena kambe ka Master Xitsonga analyst line of course that like Ben Mayengani the president link at link na Makhadzi, then from there Makhadzi still link na Blissbouy vele ai shogona, then from there that move up yaka usunga Mr Post na mahungu ya kahle swinene, even then makumu yaka mahungu yo biha hi le hala ka side ra Kokwani Chauke ai shogona tawu ya xigazini ma yeah, so previous mga mahlekete updating vo around May and June and stuff like that. Okay, vona Makhadzi akhakombisa ku itsakela ku vatirha na murhanga phanda in the various videos and stuff like that. Akhayejela ku murhanga phanda hi kombela hi tirha swin'we man. No, I have a song that I want Benny Mayengani to put a verse. I can play it now. It's a crazy. Don't know what's coming. Guys, ngomla ko mini vulavulana na president ka. Kamba ko mdira president Makhadzi ku ina ngoma yin'wana yi bango. Kula ko mtamta hosha verse. Bi ba verse ngoma le and stuff like that. But that's to kombisa no ku murhanga phanda yi n'wi baka nyena yi vanga na mhaka na yena and stuff like that. However, now we have some great news. Because kasum of course at the 31 December na meno hlamla video clip le murhanga phanda yi nga yi posta la awu yi faka before rala to tala hi twa ku yi ri ni murhanga phanda la. Let's go. Announcement nigga for Naiku. Legendary of Corona 2026. Ya umesa EP ya Xitsonga na Makhadzi. Ishona. Ya umesa EP ya na president Mayengani umwabula wo. Imakoti wakai, imakoti wene kaya mbele maboko. Imakoti wakai ndalo. Okay. So makale update yale ku hayi murhanga phanda so finally hayi approving ku ya tirha na yena Makhadzi and stuff like that, and very ku na switwa ngoro sungula very va ri karhi va tirha swin'we risimu leri nga ngheni hi rona la ra Makhadzi she's the girl that I love va tshama va ri ba swin'we na murhanga phanda mun'we wa n'wi tiva musadzi wa hi mun'we wa n'wi tiva stuff like that mun'we wa n'wi tiva ni ri musadzi something like that. This is ku tirha swin'we and stuff like that. It was a nice track, so ava ku tirhisaneni hopefully swi ta swi ri kahle and hopefully swi ta saseka and vanhu va ta swi tsakela swinene and stuff like that. Mara ku yo famba hi line ya loko wa kha ku bohana hi line ngopfu ya murhanga phanda ku nga ngheni ngopfu swa electron ntwina ku swi nga famba kahle ngopfu because yona in overall ntwina ku yi kota ngopfu line leya ndzumba leyi ku nga ri line ya electron country na so va nga swi ndla ngopfu na hi side rero loko ri letin'wana ti-feature yes nga va Blissbouy sweswiya swa yena but yona a yi ngopfu hala ka ndzumba hi ku twisa ka mina and stuff like that. Exahari kwala ka Ben Mayengani as you can see kwalano the gig is 61 ku tsala matimu to leyi 60 kasi the final one ku ta ku ri ya 61 as you can see kwalano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yi ngetele yin'wana ka 31 ka ku ri 8 se na swona la ku se 9 la 9 wa tigigi kwalano and stuff like that. So hey it's crazy give lifestyle Mushiani village. Wait a minute. Oh, okay. Hey. I'm talking breaking news. Do one with a separate video. Okay. I go and one one. Oh, Mr. Post that kaya the same area. Mara itu wanta January. So Ben Mayengani iya namun thongga the one. Hey. I thought smoke. But it's fine. Shulungin. Okay. Ashwon. Let's go. Rinkwala mhaka leya Blissbouy ya mahlweni na kwala ka video clip yale no yi khati vomu ku hi kota ku va na ti-sections to hambana hi ta ka section ya Blissbouy. So after loko very swi herini kwala a hi ni ka kwala ka video leyi clip again. As you can see Blissbouy a yimele phela loko hi languta hi ya nga initiate na hagla look swi tsume na khadzi xi huma loko xi huma Makhadzi Blissbouy already a diyimini laha
And you mean that already, as you can see, even then, as you can see, the weather doing a look. The weather doing a gala and stuff like that. Look here, don't say what land. Hey, okay. As you can see, it's called yeah, I think same. And the agana again like you can see and the cook video because you man take a video you come in next time if you come but yeah I can see and the man I take a video but yeah I can confirm na again so to me agani asi imaka serious ngofu to 11 sina vana va kwata kuna hlangiswa xingu favor Blissbouy xikwata ngofu a yini nga video clip ya xona la ya xitsakanga xikwata ku kwata hi mhaka yena sweswiwa man va kha va xi kombisa la photo leyi nga vekeliwa hi Blissbouy a ri na Makhadzi la xikwata ngo xihlangi xa vanhu la leswi rhema vantima kwalana Ntima? Hey. Why? When got a Blissbouy. Thando. When got a. When did? George. Ujara naman. Makhadzi. Sawa ingeni. Then Makhadzi na ingeni ya yenzu. Ukwethini? Imali. Yena Makhadzi. Yeah. Bakwethini? Banethambile. Blissbouy xi busy blend eka ti-events as you can see vana va hi vona ka far right kona va ri ku ri va dya very close va data guys sweswi hi le ka a ha ri ka 70% sweswi ha gonya hi le ka 80 manje hi le ka 80% se ha mhaka se hayi yi hisa ku hisa manje Go down, come up. As you can see them like I'm voying man oh it tell you ya level yeah, I'm very key. Ngena ka section ya Hosingo Mr Post. Kuna some great news eka defense ta Hosingo Mr Post. Kuna post leyi nga fika ni vona yi tsala namuntlha 31 December. Ya fika yi vona yi fika yi tsala yi ku hi ti 1 ku nga mundzuku 1 January. Defense ta Mr Post ta ka ngove hi ta dya swin'we hi sungula hi 11 nampundzu ku fika late. A ko va na gig hi ta hlangana kona a ko va gig ta ku dyiweni so ni nga vona ku hi mhaka kahle swinene leswi Hosingo Mr Post swi endlaka swa kala so like artist yi vitana ti-fans just ku ta dyiwa straight phela la yi vitana ti-fans in overall lero swa ku na homu yi nga yi dlayini ya December kwani depends mo kuma vanhu va tlhela va ya va tele swi komba ku na ku ya December Hosingo Mr Post about loko vhele yi kha yi vitana vanhu le to be specific ku ta dyiwa from 11 swa ku ya December straight so ya ku ta kha ku ri busy swinene ya le ka Hosingo Mr Post le I think ku ta ku ri munhu wa yena ne possibly so ku ta ku ri munhu wa yena mara ni ngo hi phosa nyana ku just ni nga kombi directly location ya munhu wa yena but ya ku ta kha ku dyiwa kwale oh yeah ni zoom ka section ni zoom ka hlaya home location nga close ma uta nguri busy swinene yeah le ka Mr Post and stuff like that so afamba miyad phina kwaleni and stuff like that so ni vona ku ri mhaka kahle swinene and swakalo maybe leti nga artist ngo vitana maybe the big fan mara la Mr Post vitana the fan in overlook hi cheka la no anga tsalangu the big fans ite the fan lero swo ite vitana hinkwato swo wa expect ku home anga ai dlayini Mr Post nga case yo fana le or ri na nyama yo hlaya like in over yi nga teka vanhu vo hlaya like even if go have 100 wa vanhu and stuff like that yeah and then very sick kids tsuma hi tlhela le Diamond Walk yi vete mikis hi tlhela a Diamond Walk ku nga na mhangu leyi ya kokwani Mfonyonyo leyi mara ayo chavisa ngopfu kokwani ya i swilo leswi yi nga swi voice out nasi ti ta report again so ku tleka ni master 2 ana meno hlamara guys na meno hlamara hi live leyi kokwani Mfonyonyo yi nga fika yi endla ka siku namuntlha tanihi swi stock na event leyi ya crossover hi twini ku tleka hi master 2 let's go la u ta vona lava veri va yive mathikiti a ni helekete va yive mathikiti ni helekete movha kha wa xa ku ri na mathikiti ene masayiniwini a va swi tivi ku sayiniwini na va tata ivi hi va
va vumbuludziwa va tiva ku a hi kahle lava sapota vona se va endla swo madalo va fanele va teke mathikithi loko vo ta na thikithi ro ri nga sayiniwangi leswi nga ta swi ri laha va teke mathikithi vafana va wena ne me loko hi tisa movha hi tisa ku hlantswiweni hayi ku yi ta tekiwa mathikithi lava ma nga ma teka mo nghena laya a ni nge vulavuli hi khala a ti un'wana thikithi ra rhongo ta swi vona ku i ra njhani loko ta ku hlamuseta leswi va nga ku ha lexi va xi nga tivekeki mathikithi lama ma nga ma teka hi loko tisa timovha ta ku hlantswiweni a hi ri hi la ku yiveriwa ya are you right for nyonyo lam are you wrong on me are you wrong on the phela I support local kwalani phela okay a ti vona la business mene heleketa movha yi ri na swilo swi vula ku minkarhi ya ku tala ni heleketa ku ri na mali va pambula vanhu ra yini loko hi mi sapota guy ndzi yi tlhe nga swi vona ni mali yi va yi tele swa mathikithi hi ku swa tikombanyana ku i swilo leswi swi odiwaka but mali ni xo yi nga tlhe yi nga swi voni swi tekeleni nhlokweni ene va tlhe va teka mathikithi lamowa va tlhe va kombakomba vanhu a va na xihundla waya nghena mahala diamond oku namuntlha ene a hi ya tirhisa a va swi tivi ku masayima na swigandlo swa yena ma namuntlha kota ku u nga betray munhu loyi a ku tisela ku business u nga betray na siku na rini va ta kwalaha eVitboy ni ku bana nchaka rero akho a va biwa a swona leswi va nga ku swi endleni loko ni ku sapota swi tekeli enhlokweni i nga ni teki nga ka ntlharihangi lowu ni tisa movha mi ri na everything ya mehe wevi ku ni ta betreya ntlharihini a wu tlharihangi loyi i fikaka n'wi komba un'we kola a ni rhandzaka a va ngo tivenga hinkwavo ene ma sayiniwini pha ma sayiniwangi ku fana ya ta na thikithi ro ka ri nga sayiniwangi swona ene tsaniwa hi switalo swa ku hambana ma namuntlha hi ma switalo swin'wana ivi a fika a ta kwalaha va khoma va ba mukwa diamond ku beketela vanhu a ku na swin'wana hikuva ni hina vanhu va ka gaza a hi landzi timhaka hi landza ku mani mhaka ku swi nge tetluka swi ku chakala hi fanele hi n'wi tirhisa so never it's not like that a hi tirhitaneni kahle guys me ni n'wi sapota ni ku a ni hlantswela movha hi ku a ni yivela se i fika a yiva what is the meaning of that ene mundzuku loko ni nga ha sapoti vanhu va lava nga la switarateni mi ta ku ha i tsutsuma na tikhawaxi letiya ta vanhu lava nga na mali hi swo mi nga ta vula swona ni zama ku sapota kwala ka xikokwani kwala ni humaka kona va ni betray how come ivi mindzuku ni nga ha va tirhisi mi ku ha i tirhisa vanhu ve le handle a tikweni a nga sapoti i sapota tikweni va ku yivela so hayi leswo guys loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe teka wa n'wi kumeni wa n'wi kumeni yo kasi mangani kumbe isuka kwana to dyawu swa xikan'we a mi ku endleni ka samata a nga timanga efoni ya xavelela right loko xo nyala